Mwanchumu rigereria obutuko bwe 29 ase omotionyiga o 12 mwaka oiga bwechirubire 24 na kwarigandia senchira ya bena ase kionga chinsa inye obutuko bwarero tunari kuba tugosangana kurigereria ayagendereire na ariagendete konekiwa na arianekiwe kurwa ase chinsemo hane mono rongorega rwa Gusii ekaunti ya Kisii ne ekaunti ya Nyamiru kechi ekaunti chonse 45 na ibira sabari kibaito bamangana banyariko bakonekia bunanko beka bare kambi ko yasangira onsi ochikoyanyora ase enchira erengia kurwanda onsi asogotubwaterera kurwa karibu sana inchini konkoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makori kurwa somuntu wemanyero na boigo director Villa Kariri kurwa studio ya kabere na obago chikonkonya konekia buna amario gine chibicha ngochara ase enchira erengia karansoke abenento ikomoire. Karibu sana mwanchumu rigereria bone kionga chinsa inyobotuko bwa rero tuguchaka no robot ro kubwatia kubwatikana naba bwatani be Kiombe International Network of Kenya Accounts Association abanyara ko baba ko umera na imeyo maga ujomo bagani oyo mase omuchokeroka unenjire moyo gochigosanga na kubeka emirobero yo kweneke barabu ne Kiombe kyo nko egenderia bare ase amatuko aribosio bakorogwa muno monyakero go bwe Kiombe kyo Evans Muturi nigo bono abakire mbuyamano abakichisabu abo hasogo chamo nako eneke bunanko beka emeroberio yogo chikoba konya barabo gosuka bosino bego nigo barure segeto gochi asaba orki wase chiskuru au na bego university kwanekia unangwe yasona ni bare ase emeremeyiga yogo akachisabu punenchira mo yogo chia kwanekia mbachikonyora hobo konyu boko gandra samatko aribosio murikito Aaron Ototo na robot rwa senchira wikiran. Ababwatani be Kiombe International Network of Kenya Accountants Association nigobomerana ime yomubugani yomo ime yomuchokeroka unenjira yamo yogusigetana aschinsemo gusichinjira ao bakorawa n'umunyekero gwabo Evans Muturi nigo abaki abo bechisabu basegeta iganga yabo yogochamo na kugenderera gusirana ba accountant yabatu bwate Kiombe ekorokwa Inka Welfare Association kekoleta aba accountants monsi biba Gusii bare ime ya Gusii na abandi bamenyete chinse kya isiko ensemo ya Gusii yoka ase Kiombe keria kenene otora ase Kiombe kekorokwa Ispak kebwate chinsagia ao insagia Nyanza na intu abagusii tokaranga tia tochamo tubwaterane tokonye omugusii asobumanyi bwekisabu twatemire gokonya buneko nyarekana gusomia abana na gokonya ase ebintu byao tugochamo twachanga kibese buna rituko ria rero twabwaterana ase ogosomia abana nonya na ase amarwaire nonya na ase amatanga twaba agente kemo na ritoranyare gokonya omugusii asensemo yae wikire bubichanga oyore mo council member negagokera egetambukire kyo na gokebeka buna egetambukire gyo koyera nabo igo koyera egatiaria babire bagokora na koenekia ncherie tankoro ku weekly bubichanga indo mo council member ase Kiombe kia ba accountant Kenya ngima Ispak lero dituko buna trachi gosieko mwaka ndore no mogoko sana buna ba accountant ba Gusii kumera naga elinde tonyare ko batoko gosoriamo ekogerega sio ko accountant ne gasi eko korune determination ye nyingo ko nyara bantu twarosire omwako mugima twate bangara yaro tigatora acha tura umerana tobe toko sikamo na kumanyana na kugamba ngakitoko bango mwako gocha twarakorire mangana usiga iga twasomirie abana abange abana mbali tokurigere twanyara bare nidi twate bangaya tigango iga turwe siringe yamo tubaire skuru ntore no mwoko nga twarasomirie abana batatu bakorire skuru bono iga bare college matukande nkonora tora abana bali babwate oborema twara abachangira chi wheelchair twakora ki ona aramangana alitokora outside ase gasiri yeto ya kawaida ya kila rituko nigane kibuna ogocha kwa bamo
kwaene kiribuna ngukwana bale aseli ogelimo buna aba accountant nabo igusirana ase amakumwa ao ubamono as county berecha gusi e county Nyamira amo neli ya Kisii igonde umuringoria ubukora ne serikali ubiye bwoko base kiombe kare muramo ibintu nebinge muranya ko bamugokora ekero buna bono tubati county berecha gusi ekero turamo buna bagusi nabo tukunyarga batugukwana se sauti yamo tunyara ko batokorari atari kunyako bagakorekana biya korengana no gutumia resources tubwate buna kibese nande tunyara ko batuwika bagambe baitange na kubatebinga nganchira ki gosenga kibo bene to ko baba gukora ibintu amanganabo amarunge batumie resources kinge bagwate erinde tunyara ko bakigokonya abantu baitu na inde gento kende ngenga kime chando nimingo si challenges nechinyinge tubwate ase enkai chinga chito no bono itoba usi tuna into aba accountant ekero turamo nabo tukunyako batokosanga emichando yose tubwate twateberana na kubwatirana ebintu banyako batokunyara kunye solve injirende yose tukunyara abaki abo chisabo igoni basegeta basombe chisabo kwebwatania amone kiombekio unenjira yamo yokwegendereria ase amasomo abo nabo igo asimirimo yabo ya mutwe engakie go encourage bake baitomba roro batari ase kiombeke gietu kia Gusii toko ba encourage na bara ubato join tiga bamanyase toko toka na bara baso ase kiombeke because kiombeke gekoro kuinka Inke Mineti International Network of Kisii Accountants ekina kinke mineti ekene kiombe and once asore the whole world bora yore accountant no belong etiga iga injus sanga na intu toberamo tokora mangana itoamo bona se kiombe kia ba accountant kia Kenya kerige korku ISPAC na kige kebwate mandate asense ye ko regulate na go develop a profession ya accountancy agwa sengo isana sabune council member Aaron Ototo Nyaingiri Katembe TV Mwemono murikito Aaron Ototo na roboti rwa senchira yobo ikerano toko skabosio tutigarita sogo siroko kwebyombe nigobone kiombe kyabonyatu CBO kyanyara ko bakigotwara homo komoyego bukumira na obo haso bubagani oyomo ime yensemo ya ogembo yobwate kiombe kibwata babwata ni kurwa se county ya Kisii nigobona banyara ko babagwesokya na kurwese geto gocha saba na inchi kwani kebunango eso ya baraso bonge ase byombe bunenchire moyogo chiko yakonya kweganderia nabego nigo baruro ko bole gocha se abarai ao kwene kyango beka baremero berio yogo sira ebyombe binenchire merache kwene kyago kinia obakoreri iburubya uko bakonya abanenchi kweganderia a member. Can you enough for many people? To Arsenal, yeah, he's here. Also, I sent 1,000. I think we are talking about kwa Vivian Joseph guru karwen sema ya utamba ninje treasurer ya Bonyatu Youth CPO as a treasurer nengo sababa raibaito bali bato igweta se margobe ya bono banyaro ko bago to support ni mate chiwe sanchire chi youth fund chire ase chi county cheito banyaro ko bago to sira kuna ko bali ke tu anyari to go chamo eli to nyare go konya na to gendere ngasinchi yo squeeze Kenya yaito una to achakire kiombe ke to nyare go tware project una basae na bera to konye go sira na sa masomo na ncherende yonse Tukoska bosibono mwanchumo rigeria umuraibwensi ya Kenya Muske William Ruto nigo akoretaru ya bene kuikase county ya Bomet asaikirana hase umuiga oyo mubwe kanisa ase okoenekea hemisa yomweri tukulia Jumapili so mwako yiga umuraibwensi ya Kenya Muske William Ruto kukwana na bananchi sensemo yechipara ase county yo ya Bomet niganyara kobaga kogendera kuirege tambukiri yo kwegera hemirobirio ye serikali anemo na ase secretary yo bochenu asaruru go sabago chia saba na inchi baiso kia sobonge na kuiri kense umurobirio boko bwato kobo konyi bubu bwenya bwe serikali Social Health Authority bosesha niko bono akirimbya mona bananchi kurwa se county ya Bomet so gweso kena kuiriki asobonge asobiga rogo so gochia saba bananchi kurwa se chinsemo chine na barabo bagandre kuiriki na ndemo na bayibori kero barache ko niki akubaikia abana baba se chiskuru umutinyu mutangani mwako gocha bane kebuna abana bo busabari kwabo bayirikire osebarikiwe inse yo murobiriga bunenchire mu yogo choko bane kere barabo konyora obobwene. Wakati watu wengine walikuwa bado wanauliza maswali
kuhusu universal health coverage. Nyinyi watu wa Bomet mko mbele sana. Mulisikia siku ya Madaraka Day, siku ya Jamhuri, mulisikia nilitangaza ya kwamba kati ya counties 5 ambazo ziko mbele kwa registration ya universal health coverage ile kwa SHA, moja yao ni Bomet County. Mjipigie makofi watu wa Bomet. Yaani nyinyi munasoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Wakati watu wengine wanataka kufungua karatasi, wanataka kufungua bahasha, nyinyi tayari mko mbele. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango ya universal health coverage ni kuhakikisha kwamba uwe na kazi, usiwe na kazi, uwe na mapato, usiwe na mapato. Serikali ya Kenya lazima iwe na mpango ya matibabu kwa kila Mkenya. Na tunataka kila mmoja wetu aweze kwenda hospitali, atibiwe na asinyimwe matibabu ati kwa sababu hana uwezo. Na hakuna mtu tena atauza ng'ombe yake ama shamba yake ama ploti yake ati anaenda kulipa mambo ya matibabu. Sasa bima ya afya ya kitaifa ambayo inaitwa Taifa Care itashughulikia mambo yetu yote ya matibabu katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Wakati nilisema tutafanya hii kazi, watu wengine hawakuamini, lakini punde si punde watajua ya kwamba we mean business, na hii kazi itasonga mbele na Wakenya hawa watapata. Ase omwego yoyo mwancho morigerio muraibwense nigarenge negati yabarai kurwase chinsemo anemone serikali nensemeria yekiamakirio kwameria serikali ase egati abajumbe banyarako babagwesoke na koria eira yogochoko mubwatesia muraibwense akenyo muskuli amruto kwagenderia na goikirania obokorari borobuya gocha sabana inchi naboigo amagendera ase chinsemo abajumbe abo nigo bono bamochire egati yabarai ababere bakomochemero berio ya serikali ase bono batebire chinga kechiga ne chinga kyabarai bagocha amokubwatara bune nchiremo yogochia ensi ya Kenya nkoeganderia sechi sekta. Tunasema asante. Wakati ule tulipata ule mwenzetu ule wa Munyoro huko, unasikia jana wanajitupia tear gas, your excellency. Utuachie hawa tuwajibu. Utuachie pande huu wetu, tuseme serikali ya Kenya ikiongozwa na wewe ni serikali ya national unity ya Wakenya wote, ambapo hakuna Mkenya ambaye yuko nje. Hapo tuachie tuwajibu, tuendelee na kazi. Tunashukuru, tunakuambia ukue na mwaka mpya wa baraka na urudi hapa tufungue Bosta, tufungue mabarabara na kazi mingi. Mimi ninataka kuwaambia watu ya Bomet ya kwamba ile kazi ambayo Mheshimiwa Rais alipewa, hiyo kazi inaendelea. Ile kazi ya barabara mmesikia inaendelea. Kazi ya stima inaendelea. Kwa hivyo wananchi wote, mimi ninataka kuwaeleza hivi ya kwamba sisi tumsupport rais wetu kwa sababu he means well for this country. All the indicators za kazi ambazo aliweka, maneno ya chakula imeenda chini, maneno ya inflation imeenda chini, na maneno mengine yote ambaye Mheshimiwa Rais ameweka, maisha imeanza kuwa nzuri. Na Mheshimiwa Rais, nataka kukushukuru kwa sababu ya kuunganisha Wakenya, naendelea hivyo hivyo. Na mimi ni mtu wa ODM. Kwa hivyo Tuska busibono mwancho morigeria higatia baraibaga siasa abachore kurwa sense moyorgongo rwa Western Kenya bakuragwa hamo no monogeri omonene we bunge nene Mheshimiwa Moses Wetangula negati ya bande hoyo mobokaro mugavana we county Kakamega Mheshimiwa Fernandez Baraza nigo basokire na kuruko bolia gocha sabara ya nemono kurwa sorgongo rwo kwene kyabunango chabaramo okwana neryo gerimo nabo kwene kyabunango ne kyabare obomo higati ya babwatani kurwa sense mayubune nchire ya moyogo cha kwene kya anemono konyara bone amagendra sabu asobonge kurwa serikali nene. Tulipata mkataba tukasema kwamba we are going to work together, na pia tuongee na ndugu yetu na Tembea tuweze kutembea pamoja. Sasa mimi naungana na wewe hoja, sisi tushikane, twende tutafute kiti, tusiwalimbikizie viongozi wachache lawama, kwa sababu hata sisi kama wabunge katika bunge la kitaifa tuko na jukumu la kuhakikisha ile miswada inapita pale bungeni tumeitathmini ipasavyo
Na mnaona State House inaweza fika Mkwea. Inaweza haiwezi. Sasa simulikubalia niombe ikifika hapo anikumbuke mimi nitakuwa deputy mzuri. Na iwapo inatakikana tuunde serikali ijayo na tupandishe uzito wetu kwa serikali, lazima tutembee pamoja, lazima tupige kura pamoja, na lazima tujue kile tunataka kwa serikali. Na pia nataka kuambia in the next budget serikali imesign agreement na serikali ya Korea 25 billion kuchukua maji kutoka hapo Nzoia kwa waterfalls kusambaza hapa Kakamega. Kidogo tu ndio itaenda kule Bungoma. Inakujia huko Kakamega. Manchumo rigeria gwikiragwo no togika omwerio gwikionga chinsa inyen sementangani twanyarko bato kwemanya hali agendere kwanika kura senseme tukure na asensemo ya kabiri ntochukunya koba tugusanga mange hande mono engana ya berga 40 ritindi aiga Kenya hase abana inchi no biga sigati yabare kubwatikana negati yabana inchi habanya arko bago cherro na gusira se chinchera chobo tukano ande mono abasaya tunyarko bato gusanga subekano chinga kicha se kionga chinsa inyen semo ya kabiri igotoskad. Usie bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu au ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri miyensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu au inyuranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Gatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Ne noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi birthday mesangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gozi ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imejega au bunabono housewarming parties engagement parties egatie vinde vige bono Gatembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye maseje munaba manyibaita babale no bamanyibigoro igetibye tibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigogwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726 Yo bombo lyo mwanone kiririjane. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigogi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka
kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Excel Elementary School nigo egukurarirya ayo mwiburi amangana mayanga nubwatelibaga yo kubika umunu ase skuru egukorya byagwetana skuru ndiyonsi asorogongorega skuru yiga nigo egutoka ase a junction ya Nyamate para ya Mugunga kugenda Kilgoris. Skuru yiga nebwate a school band, a science lab, a computer lab, ECDE classes kukorabare obasombi kuruanka gwika eskuru na kuroskuru gwikanka. Mbabwate ibirasi bya sign language, mbabwate boigo French naboigo ase ebekire na sagia asabana bakwegera tibwe banga. Mbabwate junior secondary asamange bakire sime ase namba 0722 768-474 gosem 0100774318. Excel Elementary School, no mwanu atakeire. Welcome to Excel Comprehensive School, a school with purpose, a school with the vision and on a mission. To our esteemed parents, we thank you for the support you have given us so far to this point. As the year ends, we urge all of you to be part of Excel. Come on, come on. Haya. Mwanchumu rigereria karibu sana naende asense miga ya kabire ikionga chinsa inyobu tukobwale ratunyarko batugusanga na kugendera kwemanya ria nyarko bagakwa niko kurwa se chinsemo aho nabo tokugendera busyo kubwatikana nengana yaberege korentari werera ritindi aiga Kenya igati yabara ibage siasa rabiga abana inchi kubwatikana no gusira na gocherwa kwa abana inchi na gusira se chinchira chubo tukanwa nemono abo barabasaye niko bona basaye kurwa sensemo ya Nanyuki banyarko babagwesoke na kuruko boria gochia se serikali anemona batendibe sekteria yoborendi banike ngwe soke bara senchirengia na kwa rase igati yabasayo bataratoka wikiraboni gase bare na bwo kwenekia una basayo nkonyara bare obosibori bwo gutumeka emitandao eyekerero ase chinchira chinde chonsi na bwo gase bono batebire onyengani tergo chiko kwandro niko bara che kwenekia omugiro asa matukari bosi protect us as the citizens. Lakini sasa mnakuja hapa mnaanza kutushikashika, mnatuteka nyara, mnatupeleka sijui wapi, all in the name of what? Mnataka kutuuzia uoga. Na hivyo vile mnaendelea itazua mambo ambayo pia sisi kama Wakenya si ati tunataka, lakini the pressure is going to increase. Tunaelekea mwaka ingine na kama 2 years hivi ndivyo yenye tumeona watoto wenye wameuawa, hata wale hatujui kwenye wako ndio wengi. Tuna saizi hata kila mzazi anakaa ameogofia tu maisha, tunakaa tukipigiwa hata masimu. I being a victim of abduction, nilichukuliwa na Nyuki nikapelekwa Chaka. Wali tulikuwa wengi, kwa hiyo gari yenye walinichukua singewahi labda patikana. Hata serikali ya mkoroni, serikali ya Kenyatta, serikali ya Mzee Moi haikuwa inapigana na watoto. Nataka niulize rais wetu aje, kama hawa watoto unaona wamefanya makosa, mbona usipawapeleke kotini in the due process of the law? Tuskabasyo mancho muri tukata sengane yeyo nigo homo rugi bomo konyi bo murai bwenso mukuru muskeriga Gachagua uyo manyikero muna Dorcas Rigathi hanyara koba kagweso kenera senchira ya bene na kugikeria ebikore byo hasaba saya babire bagochero na gusira se chinchira cyobo tutukano asama tukabwango igaborire serikali nyarko bage kubeka emeroberio yoko baba saya obosibore haso kwegandaria asemeroberio yabo au na nemona haso butumeki bwe mitandao.
And we are looking and seeing that this era, we are having a similar kind of occurrence where the boy child is dying from many different varied reasons. Some have been dying because of people who are brewing illicit brews, others who are selling the drugs. And at the same time, we are having children who are being abducted. And you have seen in the recent past in the media where women, men, and the parents are crying over the abducted children, because it is becoming something that is so frequent. And we are talking about the cry of a woman. It is a woman who gives birth to a child, and we bring them up, and we want to see their dreams, which are validated, and their vision and destinies established and accomplished. But right now what we are seeing is the young people are abducted, they are killed, they are put in sacks. Some you find them in Kware, and that's when we remind ourselves of the time of Herod. It was a time like that women were crying because their sons were dying. It's the same thing we are talking about today, and we need to change the way the community and the society is living, and we start living like human beings. Let our children grow to maturity. Let them be able to be fathers, let them be mothers, and let them be able to build our nation. We cannot abduct our children, and we cannot continue with the trend that is there and expect to have a tomorrow. And I believe that is why we see there is too much anger by our young people, because they are trying to express themselves in many ways. Of course, we are also appealing to our children that they start to look at things in a very different way, and they can come and engage us so that they don't have to die like animals out. Asingane yuyu wego mwanchumo ligeria mokonyi bomo governor kurwase county ya Machakos Mheshimiwa Francis Mwangangi nereni gae sokire na kuruko bolia ko cha sumura ibwensi ya Kenya Moscow Ruto hanyarko bakagwe sokya na namono kubeka emeroberio yogo sanga ne wizareri yoborendi bwaime yense nabateni be sector borendi ao banekiye huna ebikore biga byo charo no gusira kwa bananchi ase chinjira cyo botukano michiko tuguterwane. Professor, it is so sad. Our country today, we are talking about forced disappearance, forced abductions. Na yule rais tuko nayo anasema yeye ajui kama kuna watu wanapotea na ni yeye anatuongoza. Hii maajabu haya, Mheshimiwa Ruto. Watoto wako wanapotea, alafu wakipotea wewe unasema ujui. Tumekuwa wazee, hao watoto. Nani ata take over the country? Nani ata take over as an MCA? Who will take over from Professor? So what we are saying, naona hawa ni kama wameshindwa na kazi, na ikiwa rais wa jamhuri na uko na vitengo vyote vya usalama, ujui wa Kenya wamepotea, ili hali Kenya National Commission on Human Rights ambayo inalipwa na wananchi hawa na sisi wote, wanasema wananchi wamepotea na wengine wameuliwa, lakini rais hajui. Then we have every reason to say we are living in a very sad situation, and that's why mimi naona, kwa maoni yangu, naona it's good we have a truly God-fearing person in the name of Dr. Stephen Kalonzo. Tugandate mwanchumo ligeria hegati ya barai abanyarkoba bagweso kyana mono kurwase ensemeria yokwegera serikali niko banyarkoba bakomwegera umuraibwensi ya Kenya Moscow Ruto na kusaba aiweri baga bunenchire moyogo cha konyara chinga kichinyororo agendere gwikirania obokoreri borobia abiga magendero gocha saba nancha se chinsemo abari yabo niko bana bamochire gati ya barai ababere bagweso kya samatuka bwangwega na komochemero berio ya serikali igento bono batebire ne chinga kya barai babwente kwene kya bunango cha baramo komokonya hebirangeri umuraibwense go What we are witnessing is a systematic intention and deliberate move to destabilize the country and to polarize the communities in the Republic of Kenya.
I want to take this moment and condemn and to call upon every leader. As much as we have political difference, we have political scores to settle, it is not the right way to polarize the country and to cause mayhem among the communities. Amesema anajua watu wenye anaabduct watu, na sisi tunasema kuna ofisi inaitwa DCI ambayo iko Kiambu Road. Kama anajua, aende huko Kiambu Road, aende a record statement, na akimaliza hapo asiende nyumbani. Apitie mahali inaitwa Mathare hapo. Kichwa yake iangaliwe vizuri kama iko sawa, kwa sababu nafikiri kuna kitu kibaya, kitu kidogo tu. Hiyo stage managed disruptions kwa meetings na kublame government kila wakati. Tunataka ni condemn with the strongest terms possible. Na nimuhimiza ya kwamba hii sheria, watu ambao wa DCI, watu wa investigative units, tafadhali muinvestigate ayo fake abductions na pia fake disruptions ya meetings. Wale culprits wawekwe ndani na washtakiwe. And I'm almost 100% sure that they're the ones who are plotting these issues of abduction so that it looks like it is this government. Tukuska busibono mwanchu murigerera toswe ase ekionga chigosori tujarko batugurigerera na ria aene kiogurwa sebiti na bone tournament ya Sakawa Cup yare kwene kiwa segeti Kenya ngoseke gotoka ase bunge abo basia se county ya Kisii niko Kenya ko bage kwene kiwa ase timu ya Young Stars ya kokosoria ne timu ya 11 Stars timu ya Young Stars ni ganyora obubwi wigoria yamo ase bosa na konya ko ba koegwa ebiegwa niko bono ababwatani na wega barigania be gosoria yo banyar ko bagwesoke na gotebanigere bune nchira yamo yogo chia koyebeka emiroberio yogo kinya ebiegwa ane mono kurwa se chinsemecho omwe MCA obasi tendere hoyo nyara kopaka ukanera se chinsemecho ni gari yogo chakobeka emiroberio yogo konya bonsi bari barache gutwara eganga yo kwegenderia asense talent tournament ya jageto mutinyukane mwaka uyu ngujire kwa yabono mutinyu 12 ikirenga kiarenge nature talents na gaki umupira inga kintu waroje ngangi twa mixeti abaki otogotwara baki abaya lakini bali bako barorera go mutumba ligotoka kine kikirenga kia naiga kirarero ya ikire final tugate gekombe so best team koirere baine umupira second team koirere 30 umupira namba 3 koirere 20 n'umupira timu namba 4 koirere 10 umupira ne timu ikiwansi namba 1 paka 4 kyanyora ki uniform t-shirt short ne socks asego ekirenga gito gaiga tali politics no korora abana bali babwate talent bataramanyikane na ino abantu bagetembe TV twabali kiaiga seke kwanda byemo na sogocha abandi bataxi abana baita baikiranie kirenga motoraiga no msione wadi ne yaye yakombe kekirekia getauri ward ne rumurayo getauri ward na injina moyo libaga mugambi karibu tangani yake ngambia mwana se sponsor yake kombe kayo Mito Dennis ekiagera abotageta bamurabe kinyeito berwe asoko konya bamurabaito bakini talent yao babwate mopiro yogendere kurumutinyukane na ende biteri ngibetwa somiro munabarai balitangani kwenyorere imechanda barai babwate awao ona timu nyingi tubati coaches wale train wajole babwate vifaa visa ine ona munabara yego tokonya tonyore nafasi ngi yo kulinga kitogo soa ase challenges ekyanyore unabatangani bali ona le wote bali nenge kombe ke ngenjukia teregetwe na ndu abanga nese njiranga toleta siasa ibi ona le kulia murabaito babo getauro nda so bonge bachime kuraye mepiriye elinde konya abasaye baito batuachiga kingia cha entertainment berusia se egasi yo kunyaka mu kumenya soro kumwa marwa ikiagera babwate nafasi bagochese kwandala gona bongolinga mbia mona so yo minto na ande mboli abanda bange bache asoboko go sponsor ebikomba somako yogocha site abaseni getembe TV asenge tunaende bukunda boitana na gabo tambe kuligia mangana mako abantu
ayara somya bantu baitu ande ndi amo bako yo mito senge chacha na basani baya bage ku nyumbu nyondo je yo mito tibeya snara abande mbara. That is a very good way yoko mobilize community to give back to the community. Mimi ndio nimekuwa nikiangana na timu yetu ambayo tumekuwa na timu mbili tukiwemo na juniors wetu ambao wamemaliza nafasi ya 4 kwa game ya leo ambayo Mancho murigeria tutegereta se kionga chigosori nigo egosori yo kubarenta amo abagaka naboigo abasae kurwase timu ya Kiongongi iye egosori yo yani kiwase geti kie chigosori ye skuru yo boroso ya Nyatieko yo gotoka asegodi ya Nyatieko bunge ya Kitutu Chache South no egosori yo yani alkobage koera ase abasae bega bengera timu bagaka se chigori sano na ibere ase ibere mo captain bwe timu ya bagaka yo manyikere una Ben Nyangwara niga esoke na goteba umurubiri oiga no yogo nigo gokoreka kira umwaka na bono ni eye ne ntunde ya gatatu egosori yo ya eneki wase bono irene kirenga gyo kubarenta amo abasae ane mono chinga kichiga cy'umutumo ko mutambe bwerusa bune nkire mo yo chikubakonya barabo kwegandaria haso wekinya ebiego byabo na bego kweneke abuna tibari go chigo yasonania ase chisabu echo kirachie kwenekia barabo ko toso haso botumeki bwa mariogo yogo tina na bego nigo aigatia bagosori kurwase timu yega yabasaye na barabo bayisoke na kubakira mbyamano abagaka bega asogotwara omoyo bugwanche bokwaneke bunanko beika barange na boigo kubakonya kwegandaria ase biego babo na bego nigo bono batebira omoyo yo ganande nigo rachie kweneki wa omwako muya o 2025 ene event otwara annually between Kiongongi wazee na Kiongongi vijana meja lina soko promote vijana vyetu so that mnajua vijana siku hizi wako na mambo mingi, tuwaelimishe, tuwafundishe vile wanafaa kuishi katika hii maisha. So it's an event, it's more of a charity event that we do annually, promote wa vijana wetu. I think this is the 3rd time we are doing it, so we are celebrating the 3rd anniversary. Na tunawaomba vijana wetu waendelee kutia hiyo bidii so that tuendelee kusherehekea pamoja. So kwa leo tunakuanga na wahisani katika Kiongongi wazee. Leo mwisani wetu mkuu alikuwa Onduso Nyalgunga. Ametunulia uniform kama Kiongongi vijana. Pia TM Ben Nyangwara akatunulia mpira. Walter pia wakachanga, Walter Kiondi wakachanga tukanunua mpira mimi John. So that tunajibamba tunafunga mwaka vizuri na tuanze mwaka mwingine vizuri. So mimi ni kuwatakia mwaka mwema mzuri 2025 na tujichunge vijana. Tujitume wale wako shule, mkirudi shule mrudi vizuri so that tuendelee kukutana pamoja, tuendelee kujibamba. Team captain tumekuwa hapa Nyatieko Comprehensive School katika mchezo wa annual tunacheza hivi kila mwaka kutuimbiza vijana wetu kuwa promote, so inakuwa vijana versus wazee mwaka ujao nitaambia wazee wajikaze, jaribu tusishindwe na vijana. Vijana ni vijana wetu, sisi ni wazazi wao. Mchezaji wa Kiongongi FC Junior. Leo hii tumeweza kuhold our annual balls and games and sports na wazee wetu wa Kiongongi. Indeed tumeweza kuwanyorosha, tumewaambia warudi mazoezi coming next year so that we may have a competitive match. For today, let us improve this dignity of friendship because we came to build friendship and avoid drugs and substances. Thank you kwa wazee kwa kuandaa hii michuano na ningependa muendelee kutengeneza hii michuano hivi ndiposa vijana tuweza kuavoid a lot of things. Manchumu rigeria abo no towikira omwerio wikionga chinsa inye ase enchira yobo ikiranu tonyarko batogosanga amange hari anyarko bagako niko korose chinsemo anko bakira mbuyamana bari kibaito bamangana bari bere kebuna nko ari gani barayiga ase enchira ire yobo ikiranu nabo gayo manchumu rigeria ngo akire mbuyamana sogosanga na intwe kurotoka chagete kionga chinsa ibere nabono ekionga chinsa inye tonyarko batoko ene kyayiga na nderi tukoria ankyo Wilson Makori kurwasa muno wimanyerio nabo go director Havila Karidi kuru studio ya kabere konya kwaneke amarigune chibichango cha rasenchire rengia na barabo nko bakira mbuyamana mwancho murigeria twaro botkobia abiko gendra kwego kene meroberi gendrete ya Getembe TV.